Mwabika ni miaka yana tela bika sethia you qualified kubathukania okewa i wendu ikana ingi walite kuyuka ikwa ukalika ikani ya mundu moima wambe ya miaka yanara kwa ku wega kwa mundu muka kana okamba yube pe andu maika aka mura wasie kikamba kimoyo nukuigwa kana tene wakitao manthi wa kibeti wote so kezethia no manthi we kila kindu chonde we sorted na musenu kwata tita matuku wao keza kwithia we mantha ni kibeti we thina ni kibeti we thina ni kuloka unya muzee miaka nenda rudi ndi tuthiuka ukamba wonde tukathiuka tukakomana na ala maikuo ivinda ila tutaikuo nono miokuo ivinda yetu yokuo tivangumba tukamwetia kilungu cha kithio cha mukamba na nunu nini situthiukite masako muno yuko imagine mwaka wa mbei yu twambio kuna yu kitu tukite tweteli makueni nithu asimatuazi muiwa ni maito ayu nunu twina mweni witu no wa masako ayu next twetha twikitui kana makueni tweteli nithu asitukite mweni witu no wa masako azeta wa bandu beta wa Kimutwa Kimutwa location Kimutwa location zitu thiuka twi manthai sindu ila siekika tene nundu oyu pe ciana ciekuo stesi maundu ma tene stesi nzaiko kwi mwitu umwe andu ma tene maika wakalea twendo mana unthini wai kitene undu chekika ukambani wetha wili ata no kamba wazamasi ata oyu na tene ni kindu kiva tona kwa ndui maile ku adapt makeka kiutene nzaiko niwo wayo mwambililio wa mundu kuma wanani kuima na nzaiko mundu ni waika wa nikenda mbio bundiwa mwikalile wa mundu muima nzaiko ya mukamba kila mundu mwio wonthe nzaiko yo yambilila cia nikenda mundu aime nikenda mundu atwane kaikangukulie ninekulie bau kwanza iko mwabika ni miaka yana tela bika sethia you qualified kubathukania okewa i wendu ikana ingi walite kuyuka ikwa ukalika ikani ya mundu moima wambe ya miaka yanara pau ni bo yini ukite nzaiko cia ya mukamba cia ile pai nzaiko nene na pai nzaiko nini nzaiko nini nila kimwana janda kikaumwe kole ikole ya ume wacho yeta wekole yu kiumwe kole yu kina miaka yanara au mawe miaka 28 kuyobika 30 na kindu nikanda ethiwe muima atona kwithwa abikia kutwana yu isu wa meta nzaiko nini tulike nzaiko nene yu nzaiko nene imwana na etu maika ni maika wa nzaiko nini na mamina kwa nzaiko nini niwo mekala mabikie ibinda yo yuja kwa nzaiko ya keli nzaiko ya keli mundu ndaikawa atema wantho bambubwa ta saini tange kuona niwa niwe zilite nzaiko ni ya keli nzaiko ni ya keli mubango wayo niwo yaumasia yu mundu wanani aimeke nundu aume matwa wa meoka na akameoka o bandu bamwe lakini wethia aume mena ume na akamena aka we kindu nigo wakitai kutemwa ntho yu tuko kaduka kotwelesia kulingana na kikamba chao yu pe kana kanite o yu metuke ke kwigwa banza kutemwa ntho na ni twigwa kutemwa ntho tukigwa ndu matema ntho ntho ni chao ndoi ni kaindo ko sawa takawembe ka kawenzi kawenzi ni kapiuke thake ko imuno kala kaika kana kala kenza njui nzaiko ni akani maika wa meoka na ume meoka lakini o compound imwe musini omwe aka maika wanaka na ume maika wanaume na yu nzaiko ya keli ntho isu ciatomewa bambubwa ciatema wona kaindoku aitha kawenzi kana kawembe ila kokie tuwembe
nitumikalio twakala u nthakame kauma no ivakangwa kindu ndonga kana cindu ila mavakaa tene ndonga itanoka ukethia ni nthakame yauma na ni wisi nthakame yauma katalu kau nikaumesia ilanga iyo ya kuonanacia saini kana ni wesiile nzaikoni icu so warutavia nthoni kutilwa ku kauteme ku niko ketawa nthoo icu iyo nthoo na thiu watemwa nthoo icu pau nimekala kithekani membwa kithekani na imekala kithekani vandu vevinde asa ilungu yundi utavia ni yanata lakini ni yaeleva yesiumwa nundu pau nivo imwana ciavundiaua yu twela wiwa amasai mayitwa Moran akamba imavundiaua kau kukita na mba ingi kano akamba angi ma kundu kungi moka ni mavundiaua kutava mali indo nundu ivinda yu uthui wa imali yani wa indo ni mavundiaua kuyutava saa icio aume mandena uvundiwa kuyutava na kukita kau namo akamevundiwa undu mundu utona useuvia musyi wake utona kwikala musyini wina muuo nicho kitumi maikawa nikenda wisaithia mundu muka ndena tamaa mbingi wisaithia nutona inza wa muume no asia yu ila wasia nza watwika ni waete nthakamete ya musyi ucu ani kana gwi katonyesa uthokwania musyi ucu ate maendee na uvundiwa vaaya ni mavundiaua ingi na usue kana mundu muka ni waeleosya kana ka kithitu kana kanza nundu musyi nwinga wa kithitu na andu acio onthe maikua kayuka utiwa kekoka kaiseivu musyi ucu wanene nzaiko ya mundu muka kana nieka mundu muka akatuokesa kwithia ndena tamaa ya kuinza yu mwakitaa kuikia yu kana no kindu kithiawa till today ona yu akama kaendea na kwaikwa ni maekane na ciendu ta icu ni kindu kyagua kitumi nundu mba ila ingi no ciaikaa na kwanza andu ala maikaa na ipyo ni waria nundu mundu muka wa mukamba atilawo okasama kaka kekaumilite lakini waria matilawa na maila sina kunthini cionthe na indi maiva kwa miti wisaithia maiva kwa miti maivwa lakini ingi mone makusa aya na yeu mundu ayaikwa mundu muka kana mundu ume nzaiko ya mbe ndembwa esi mundu ume kana mundu muka watutavia hii mundu ume aikawa vita miaka 28 kwamba tu aya no kama aikawa mena miaka yanata muiko umwe niwa maikawa yu icu ni enji ya kwikata ya kwaikwa lakini nzaiko ya mukamba yeva ibulene nundu yu musyi nutona ithwa imwana 5 na cionthe nitwanite na bakethwa mango kana makasini namo matwanite na ciana icu cionthe yu icoka kwiana imwe thiu na pe iveti cia itina tumwana na masyaie twilitu yu tumwana tula tukutwo onthe twa musyi ucu twaikawa imwe nikenda twambie ithome nundu after mwaikwa ni mwaenda thome yu mwambie uvundiwa mwikalo wa aume na yu embwe ni na miaka 32 na pe kasini wina kana kena miaka 13 na pe ungi wina kana kena miaka 22 tula tukutwo onthe kauga ilasima kaikwe nundu mwana kiano kaikaniwe na ya nene nundu onthe yu ila kwetanwa thome makavundiwe kila nyumba ni yaile makamwana kala kaku kaika kavundiwe maundu ma musyi eva ni taitheka mipaka eva ni mitwano ya musyi ucu ukethia kila kana kakuuka musyi ucu nikesi musyi ucu nduwendea kou twana tu twaikawa imwe lakini ipinda ya kwaikwa miaka ni kuma 28 kwambata
aya yu nikenda boke nzaiko ya keli nzaiko esu ya keli ya niyo yaimithasia mundu kuma wanani atwike mundu muima nundu isu yai kisomo aume makasomethio undu maele umantha mali undu maele ukitaka makatava undu maele kuima undu maele aka musi wo na mwaka namo maivundiwa undu waile kwikalania na mume undu waile ikalania na musi ucio ukutwawa na undu waile ala ngumba unamo ni mavundi aua kuua liu na kutwaia mume kana akamba makisio jua ala maendie kauni makamatwaia liu nekulu thimwe yu atu babetha nzaiko nini na nene nzaiko nini uma nzaiko nini ukalika nzaiko nene ni kana uprepare maybe kutwana kana kutwawa yu after to mina nzaiko isu mina nzaiko ya keli wekala ilungena ta maybe ketha mundu mukauka kwata museo ukatwawa kana ukatwana mahuma abwi mindetele mandete utwana yu wa mina kuma nzaiko ni nene wauma wabuke wo nonge mundu nutwanie nundu kwa imali kwa indo mbingi na kibeti kiawa ninindo ebinda yuweza ithia ona kimwana kiithi kwa ikwa ona nzaiko ya mbe au makomania kuyo ukini na mauma asu mangali swingi nundu nunonie kelitu katumwa kwake akazizia mana ni kava aithio na mutumia usu me ukini aithia aimwitho ya kime cha mbui gikatwika kini cha mbui ni membwa mese kini cha mbui choki akamwitho akamwia kala kelitu ke kwaku ni na kamwana ke kwakwa ngwenda kakatwae na mali yambi onenganiwa naku ona ciana itesi ona nyinyama tesi kwa ulu manishe binda yu akitao manthe wa musee wote yawea kibeti chambe wa manthia wa nithi aku kana numa watwaiawa ni musiai akaivania mali nundu wikana na ndwisi chao ndwisi approach ndwisi kunena na mundu muka kwangelekanio ukaete wa mundu nweza ithia ndu mwenda niwaiwa ngoo yaku yaliana nake kabisa na mali nisiaetiwe already okay kuku yai cha muthemba ucio embwa mali ni yanenganiwe yu kila chekika wibaiwa na wibaiwa mali yu nenganwe ona muyetho wa mwisi mweza ukomana ndatika ya mwiso na kila chekika tuwa walata cia kibeti chalatawa ni kasini yaku na maenda yunaku embwa eunangu kana utakiwo kana enukitie indo maenda aume otatatu wana kana eli ucio akainga indo akenu jana mwitu ayoso aitwa wa mume agua wachabina pe alama methwa mambite omana ingi kobe kindu kiki gaki kale umela pe alama methwa mamanyanite ukethia ni wibai agua na mwitu ayikara ayitikila pe alama methwa labda mataamua kana matesi na mailea malea mailela wa kituo akakuwa ni kasi ni usu na kitu ailelwa kituo akaetewe mume we naindi muzesi wa ngumba ni mwara wasia kikamba kimoyo nukuigwa kana tene wakitao manthi wa kibeti wotesi ukethethia nu manthi we kila kindu chonthe we sorted na musenu ukwata tita matuku wao keza kwithia we mantha ni kibeti withina ni kibeti withina ni kuloka unya musee miaka nenda rudi tene ndeto cia tene cia moyo naindi katulike ngaliko ya mundu mpaka hatutabie nake ena makulu muthemba wiba ndeto imoyo na ndeto ikwatiana na ngitha mwiso
nundu nakuye ngewa nzio nila watianiana ukama nondu chambiisie nondu chenda kithelete kuyangio yu matona kwasia maundu asu matene macioke ketho na ngina kuthea wathea wotesi sindu ciatwa wotesi wikitwa kwete wakibeti ukekala na cichoi kumaanisha maundu matene maimweyo wega ngukulie ikulio imwe ya puo ipu itino inenete we na ndiamo kule sindu ta hii ciathile mwaka iba no tono lilikana ciathile mwaka iba kwa kwa mundu muka kana kambo ibe pe andu maika aka yue nzaiko ya kulio hospitali yesu ya kawenzi ya kuya thelile 68 68 niguo maika wa mamwiso indi kula kungi ona kiuno kiendeye kundu takuya kuasa yona kitui ona mitwano esu kitui ni no yende wathi kitui cha kuya mutha mwitika no na kumuvakani wa Tana River ngithukuma kitui obatu 1996 to 2000 na komana tumwana tukambia tuo primary nitwithwa twasi nitwimbwa twiwe ibeti na nini na umae tukesa ithia keli twondu ona koko muci koka nebuku nikenda muisoma mwoko ni pandu katewelewa mae ona akulia ka keli tukaeka atabua ayambio yunenga no mali kiuno kiende yako yanundu kwi mali ya indo muse manewe mambia ku umaunuro netha na mbu ingili ile ng'ombe mana mwanza na yumalizu tumwisu kuwe mabunga skulu we nuo etho na mbui nundithite mbui mwe mangi unenga mbui pe ula wa ng'ombe pe ula wa malunga na iwa atuimbia ona twizomi na skulu twethana mbui ta 16 15 wekiati twaiviwe tumwe twetha twaiviwe ibeti kauma kakatwana tula tutenda twambiie tutoloka tukaitown tukatia aya lakini kuyu 68 nigo yunzaiko ya kulea ikiwa hospitali yambie uthela kuuma sako kwaikiwa nini kwaikiwa misini zivia oka ya hospitali na indiwe mukamba kivui wa kitui na iwe sive kindu kikiendea kwa imagine no nende tumanthane iwe kwindu kitu gikunekili tu itwoni andu pe andu matatia kithio chonunu ona kwenda na muno kumantha pe mundu tatia kithio yuno kiendea kumu kamba wa kitui please we vala wiketha ni wisi kwenu be sindu ino ciendea kwa imagine no tumanthane na twivika kwenu kitui na twikuna kindu kitu manthe uguo tumanthe ni andu magetio ciitange wa cia jaba kana ni ciaguo twenda tumanthe ni jaba kana ni uguo mundu akitui na kuno please ketha wisi kwenu no kuzinu ini sikunika tumanthane na peke nigwa wacia cha kutwana nigwa wacia mundu muka wambe waingi na utwaiwe guko maanisha no utwaiwe suambe na kwimanthongi mutwano wetha we kibathukanio yutula twana twaikiwa twito nini ni twatwaia watu yano kibeti kwaona mukulia paili miti ya mundu ena miaka minini no atwaniwe kana ethwa ile atakana ndio mata miaka ila winayo miaka ya utwana ya kuma 3 kindu twambatite 40 mundu aimie lakini yu alandu maikiwe matianite nwesesu yetwekie ni engine group emwe ni nzaiko emwe yeta nzaiko emwe yu kana nundu kwoku no kokaku na kaenda thome na yako nikatwaiwa kibeti na kibeti katwaiwa nundu ni kanini chasia na kasini wake ngakeze kubikia kuyania miaka ya kumana kibeti ni chao kwa ucha twachoka musi na kine wa kasini wake wa kamwana kau asia kisia nake nginya kimwana kiki anacho kubikia level ya kumana yani une muka kisikie kibeti kia icha mundu muna
lakini kisia na cousin wake na ingi na withi utwaiwa ona we muima tuwe watwaiawa ni cousin waku na baethwa kithio cha ibunthini lakini ise kio woko manai pe mundu kutubu thamali yaku na wivo aye chaenda akili ara nundu ndozo jethe cia ciana ta itatu numbia kibetu nyinyi ngoka ni chose ata yue ila kibeti cha twawa ninaisie kana ni basi ya thakame yanza kuciawa ovyo ovyo kou cousin ucio no wa thakame yiva o icu kou ciana icu ikeva cionthe uciendene nundu no brother woyo pepe bandu mwakuna andu chenga lakini tuaziara nikiutene tikwenda kwitu na jethe akili uu nwizive tene inewia andu nimekati maithegwa muma makekati sindu pamwe ukethia andu azu mendene andu methia mendene design ingi ono ukethia cousin waku akomia kibetu chaku bayundu mwisa kati lakini oyu kwa tata design ya kwa ikaka tene akamba kwi kundu nigua mundu mukani waikiwa mekati nthakame nginakua akamba maya kusa kana kwethea kuilia ata na muyake akwa ikaka yue kimwana ona ki kinene kitakoma na mundu muka chaikwa kiyaua muno lakini kimwana na mwitu wakomie na ukoma na mundu ume kana mundu muka aikwa aua muno na kunyala ukesaithia ni yue bathuku no akwe icho cha tofauti acia ya icho cha bathukana cia alama koma bado mambililia lakini ni kuitina nundu baaya mbeni ino baamio ya asungumo kana yanangika lakini baaya mbeni uithi kwa kwanza iko ya mbe ndo bawise mundu muka Wow. mumana yu mundu mukote mwaike na kimwana kite chaike ni ciana icu na yambi obikia kubundiwa kwithiwa amana mundu muka na ila yuoka kwa kwanza iko yambe niwe yu wambilila cia yu kuewa yu kumana mundu muima akambia kuewa na nikenda oke obikia nzaiko ya keli nikenda ndio oke otwana officially nundu ndutwana utaikitwa nzaiko ile kithio kila cha ichambe asungumata no kamanange na ndwai utona okoma na mundu muka mbe ni methwana engine groups yani sieta wanzaiko mundu ute wanzaiko ya kumutai kwa imwe ndwai umunenia ni ukuvua mundu mugana aya kuvona we mundu muima aya kuvua nundu aki mundu ni mukuu wanena winena na mwitu waile itho inena na kuu kwaku wikana kwake wikana wow ine methwa na engine groups ukethia ndiise kawaona mundu muka ka mundu ume ba utemayo nimepawa maumagua mayo aeli yesu ya sainia esu ni engine group na no bikiye kukuniwa kiu ndo isu ciatema wako ni ciatema si tofauti ukethia isu nionania ni nzaikona yetania uona mundu ni nzaiko ya ngania kwa ute wanzaiko esu ndwai unenia mundu mukosu ute mwive mayo mwenda mwethiani ala mateve methwa meoka maya meoka na ala eve namo maya meoka nundu yukwatwika akwia yu ila kuthekea watwika uiya liu wikilia kiao nundu ndwi mwaike no ndwi mwive wikilia kiao kou wikana ndwi wa mwika wake eva ni muteme ntho isu utemuteme utanabikia kutemwa ndwisa kwitha mwenda ngurupu imwe na yu mute wenda ngurupu imwe iloisa munenia yu tipo be makao na yu na kuwe so manikana kwa wetwa kana nuneni cie mwitu wangania mute wa mwiko omwe kote ubua nasi
kwa kana mboko kulia kumaanisha nini mwana ndayanenia mundu munene kumukila yani twachikula kwitawo ku approachiana yani nintono kilichata na kikamba ku approachiana kundwa yo approach mundu munene kukila yo ati nzaiko ni akeli ni kwethia wathi ni kwethwa stadiums kana ziata wa ituto cia wathi pe wathi wa muthenya kwe wathi wa utuku na mbathi ciethwa cie kundu kwili pai wathi wa ivinda ila kwimwethia ta mumia liu mundani muvua liu tamwe na wimbi na ciendu icio mumia mbemba mumia nthoko ucio kwethwa mwethia neti na mwethia mwaya indi kwithwa wathi aiye mbathi cia ndiko kamandiko bingi aiye kwa imbalia kwa ila wenda kwi ciathi cia president ka ngavana ila tula tuthembe wona hatu iko nangu eka kya kilume kila kikalila wa nthi nake iko na uma cungite ibeti cungite ciikite ngwanzio mivinde lakini pai mbalia mbeni kiveve kilui mbathi cia inawa ni muika maina mekite o uniform yo tofauti yo nazu maka ukona timu yambililia kwina mbathi ici cia kikamba withia mekite uniform ita ile ya kilume ne na inathelile oyu mituki kui imwe ivinda muina Kenyatta yetawa ya Kasuva ya batala aya kala ilobi wayo wai kwenda teini azue mama ina kuu na tusulali tukuve kuu mbathi icio cia inawa tene na cia inawa pai cia ila cia muika pai ila cia andu aima na indi pai cia anau na mwaitu yuta kilume kiu na icio ingi aya na yumbathi ni isu ila mwathi ciembwa cianikite wathi muimukaine nweze mwabula na ngulubu mbingi yuembwa ni wa mwethia indi ethwa ni wathi wa kitutoni yani stadium ni wethia wa wi wa muthenya ona wi ungi wa utuku na yu vau nivo vethia wa maisindana cietawa ivalo kivalo cha Masaku, kivalo cha Kalama, kivalo cha Kangundo yani oundu wona timu yuka usindana emoka usindania wathi pau ma sindana vuala ma usinda maithio usindana kundu kungi na yu wathi ni usu nivo vethia wa yu ula muika nundu waikiwe na woka wambia kuima yu vala ungulilie kana yu kumanana yani ta kwambia kwivania pe ndeto ile kutwana na kuivana pe kukuana na ve kwivania kukuana ila mathi wathine ala mavikie kutwana ni maenda kando pesa cia vika makaikando makatiwa langi majina makai kendo cheta wa mulenga yune kui kwambia kumanana nitawela kumwe omunthi mwazia kumanana utwawe outing maenda outing cio vau kando mulenga yue tondu itwonanite wathini chao indi yumo makambia onena lakini nala aima like nitwaikite katutoni wakieta kitutoni twaenda kitutoni maybe twakomana utuko ninakumanya yu kuma vuna kuyetha ma communicate hata yu kuma na kuma no mundu gezethia yu nitwa plan kiu kingi wakita chao kuikilungo kana ayengi kilingane yu mwamana no tukui na mwimana ni ava yu muona ni awathini pesa aciecovika cia ui mulingane yu the same day mwitu alangi ala majina vao ala matavikie ngurubu ecu ya kumanana
yu mwithi baya kando mwende mumanane lakini ti kumanana kula kwa omonde no kumanana une ni wa isu watia ya nzuku no yo baje kolokolo sionge wa yumo kiwe kiumo nzuku wezana nzuku ile bo mundu mwa lakini yue mbwa susu kalipo musiwa nde kiwe kiumo cheke kie Baito